loko munhu vona ni nga ha reply swo talatala ka social media a hi timhaka ta ku ri maybe ku na laya a nga teka game hayi loko munhu vona ni nga ha reply swi swa ka Facebook or maybe swi swa ka social media or TikTok or whatsoever thing. It's not like maybe ku na munhu a nga ta va a teke game nge teki contact tshama yi khomini hambanisa na minkarhi fambisana na minkarhi and a wo fambisana na minkarhi kumbe khi rhandza ti-likes ta ka Facebook khi nga hlambi van'wani va rhandza ti-Facebook like va rhandza ti-likes ta ka TikTok na Facebook va ri kha va dzona wa twisisa ku yini njhani. So lexi endlaku i ku ri it came to my attention ku ri hayi man van'wana va ha pfuni nchumu, they are no longer relevant. So fanele munhu a phusha sweswo hambi o vulavula ku yini munhu sweswo hahla munhu. So na ku kula nkarhi wun'wanyana mina like ku kula na swilo swi kahle. Growth yi nge tshami ri ndhawu yin'we i kha yagiwa na vanhu lava nga ku pfuneki nchumu masiku hinkwawo. Vanhu lava kuma ku nkarhi wun'wana they're not changing anything aka vutomi bya wena. Hambi wo munhu loko hambi wo n'wi byela ku pfutseka lero wo ku luza wehe until ku man tisa leswi ni lava swona. Se sweswi ni ta fambisana ku fambisana na class, sweswi ni fambisana na class ni ta va loko ku ri ku na munhu ni nga ta va ni kha ni chingelana na yena ka social media i fanele va rhanga va ri na MATRIC ku sungula. Munhu un'wana na un'wana loyi ni nga ta ni kha ni chingelana na yena ka Facebook or ni va na ti-arguments na yena i fanele a va ri na MATRIC ku sungula. A na ha vi na ti-argument na munhu kala MATRIC sweswi loko i heta neti i rasa i ri phepha ku sungula. Fini yi sungula hi minimum standard a na ha argue na vanhu vo kala MATRIC sweswi. Going further na hambi wo munhu o vulavula yini hambi wo fika ku maraka y'wan'wamalaji a ni nge vi na a na ha hlamuli nchumu sweswi swa kahle ni swi vona ku swi ya nge kona hayi ni huma ka swona. And I no lose nchumu people, and I don't lose anything. I don't lose nchumu and ku hamunhu nga ni chuhisaka with anything hi vuloyi hi anything hi nge endli nchumu. Ni tsanze vanhu vo tala ngopfu va tele ngo lava nga tshama va ni try. So a na ha hlamuli nchumu loko ni ku sweswi ni famba na class leyi ni nga tshama ni lola yona sweswi ni famba hi class sungula ku type loko ni chingelana ni sungula ku chingelana na type ta mina hayi swilo swo ka swi nga pfuni nchumu. Loko wa hata kwini loko humesa vutanzi ku wa yi tiva a na wa deya ke before ya kule hi fanele sungula ka 1+1 hi nge sungula ka ti-level telene ni ri humesa umalusi ku sungula before ya kule hi rhanga hi humesa umalusi a na ha lava ku agiwagiwa na genge sweswi famba ni agiwa na mfumo genge ya marimi genge ya thyaka no I'm done sweswi ni nge he ni tini vulavula swo tala. Loko munhu vona ni agiwa na munhu swi vula ku i na umalusi munhu yaloye going further and a swi vuli ku ri maybe ku ta ku ri munhu ni defeatile a nga lo ni defeata me teki swilo swa ka social media personal, I don't take it personal. Ni degradini ni hlamula na vanhu na swilo leswi ni nga swi hlamuli ivi swi kuma na exposure wa vona ni ri munhu wa smart. So as clean as I am, I know I'm clean. You don't need I don't need anyone to say that to me. Mina I was not tiva ku ni clean. Ni tshama ni nun'wa khwati kumbe ni nun'wa swin'wana swo ka swi nga tweli ni twala mina ande ku ri ni tlela ni dini a swi bohi ku ni fanele ni tirhisa matimba tirhisa mihleketo ntsena. A swi bohi ku ni tirhisa matimba ni tirhisa mihleketo ntsena, just tirhisa mihleketo nje. Hayi ku ni fanele ni munhu wa ku lava ku ti compare ku ri ku i hard labor ku ri wa foxolo nje foxolo a wu fanele ti compare na foxolo kumbe piki nje. Yes, I've reduced myself. Okay, I apologize. Maybe I will withdraw inspiration from me, but going forward from now, from today, or maybe from this evening, I'm not MATRIC. One fellow white one Angel Gabriel. Mara kuma ku munhu a ku loko ambale white kona ku tanga ku xidzongodzi wa xita xidzongodzi xidzongodzi no pfuka ambale white umbala white uma swimeche ndlela n'wana ku la na movha ka ZZ kuma ku hlangana na movha ka ZZ2
phakathi kokwala ndzeni amovha ka ZZ2 na amovha ka ZZ2 amovha ka EPWP amovha mina otwa movha mara so ka rin'wana ifane sungula a vehicle it must meet a minimum standard hi kota ku vulavula hi ku i munhu na mo u fanele ku vulavula yara loko mina langutini munhu ku ni nga concentrate ka swilo vanhu vo i xavi man ku a pfala movha mina like this mina as smart as I am ni langutana na swilo swa vanhu vo a nga si tshama andlela tiko nchumu mina ni nga na donate he mina a hi fambi bapongo loko hi endle swilo like I've indicated swilo leswi nga swi endla hi 5 years we mina swi endla hi 2 days swi nga swi endla hi 5 years loko ku ri ku hi fambi donate hi nga va maybe i fambi nikela mati or maybe nikela tihunyi for 20 years ni swi cover race masiku mambirhi ntsena sweswo itindla masipala wese ifambi nikela na mati masiku lama ndla masipala wu rhumela vaterekani la wani wonya nyuka ni la ku voniwe rhandza n'wa attention ifambi ndla swi mina hi nikela swa proper nandzwini mati ya wamboka nga fikanga lava ta lahla la mutini na u nika bokisi i ta lahliwa munhu a ri hava a nga lahliwi saka munhu nika la bokisi a hi sweswo hi byela ku swa mati ya ku endla